U Dzecinskej zahradki Herlička u Kocure od septembra bude formovana ljem-calodnjova mišana grupa po-ruski, zaključene na zajednicke izhadski rodičoh i predstavnikoh predškolske ustanovi i nacionalnoho sovitu Rusnacoh. Za teraz do takej grupi upisani 11 dzeci, z čoho 5 predškolci. Якщо родичі вияснили, не вписане достаточне число децов за полудньове перебування, також буде утворена руська група od 3 do 6 roki, za čeljem po возрасту djece mišani na ruskim jeziku. To praktično znači, že dzeci u Dzecinskej zahradki možu prebuvac od pol 6 rano do pol 4 popoladnju, a boljem minimalni 4 hodzini, ali rodiči muša placic polnu cenu 4400 dinari. Moje djecko 14 rok hodzi do calodnjove grupi, bilo u mišovitej grupi, zna i po srpski i po ruski, ali ja bi najvoljela da hodzi do rusinskej. Co się dotyka placenia, nie odwituję mi da bude dłużej, ale kiedy nas nacionalni sovjet potrima na pravi sposób, że to hodno się otrzymać. Trebalo bi naisce vidjeti najzmožljivost, bo mi nemamo nič važnejše jak toto obrazovanje po-ruski, odnosno ukladanje do dzecov naših. To nam može biti prioritet nad prioritetami. Nacionalni sovjet teraz rodičom dzecoh predškolskoho возрасту i pršoklasnikoh u Kocure dava pomoc 5000 dinari mešačno dzešec mešaci u roku, a u planje že bi še našlo rješenje i že bi še rodičom nadopoljnjeli i toti dodatni 3000 dinari.